lakini navyokuja na mitindo ya vishindo wanjani nimeingia nimeshika namba ujuzi niko nao ndo sababu ninatamba tena ujuzi lironao sokotaka Marekani umejipa vikao hanga msifungwa na makamba kwa maana vikao hivi umejipa vila kuomba muziki sikujigamba wala sio kupiga mapamba kwamba na muziki kazi yako tu ni kuimba najifanya mkali kwa mstari ya kishamba kapeperi ya Wakuza Black TV ndaziko tumudukunda cyane mutwiki atango manzini imwe ni wese atakongo Black TV akango Chrome cyangwa Facebook n'icyo kimazonga wadusanga atango manzini imwe uyu munsi turi mu ntara ya Ngozi aho turi kumwe n'umwe asanzwe aririmba asanzwe ajeje umutekano wacu bakaririmba nasi yundi ni Afande Brother K muramuzi zigambi tumukoje kuri Black TV kasi n'ijya kabiri nico yise mukoresheje ariko no munsi reka tumwakira tubwire byinshi washaka duteguriye n'ivyo aje muri cyavuzenga anye na shokari za kutwa kino munsi ndakora mukije ya Afande Brother K neza ya ndashimira Uwiteka kabisa wazi hakimu wa muraperi chiki yanasema eti na pepelusha bendera mikwani hadi injini kijijini na mjini lazima waniamini. Yes, I'm underground, listen my sound. Bisha njia waze ila musitowe nduki. Bisha nyidushindane bishindo vile pokea kama kawa kama dawa. Afande Brother K kuinengera makombe. Yeah. Brother K karibu cyane. Yeah? Karibu cyane. Yeah, asante sana. Na karibu sana. Ndakwaye karibu aho Sanzi Ngozi man. Oh, nakuza sirika mbere sirika kabiri. Swato kazenga mwaka uhetse kwa kiganiro. Yeah, nubugira gatanu kabisa. Yani respect kabisa ndakwemera. Kwamba imuzi zikisoda zikipoza botsi no batsi zikipolisi. Mucaje kuducungira umutekano. Ukaje kuririmba. No kwerekana yukushigiki igihugu cyacu bimeze gute dusigurire. Yani kwa twe ikintu meze neza. Yeah, kwanza nuko banyumviraho. Abakantumira mu biteramo fresh mbo mamaze kuntumira mu biteramo nkabona aba friends niki ama TV nakanyitaho na brem kandi respect kandi karibu sana kandi asante sana Miss Ugasaka nka wewe uyumva gute bo fresh tu ubu wa mbere kabisa ndayumva mo fresh yeah bagutumiye cyangwa mwumva dose ubutumire cyangwa uza kuri muri Miss Ugasaka kuva bigitangura kana twaraguhaye musaza gab Brother K ugatuka ngaho tweme bifite amakolabo tweka ivya Miss Ugasaka zo kwigarukako utubwire amakolabo bimeze gute mbega amakolabo utobanesha barahagaritse mo kolabo ndafise kolabo ya mbo y'umuvugizi mbo w'igipolisi mbo tafistane kolabo iracari muri gahunda tuko turabitegura fresh muri iyi minsi nyene muzovyumva fresh muzobibona ni ama Kamixon muzoyumva kabisa nta wuzi ko mengo mwishigikiye mwenyene gusa abantu mu nzego bafizo basatbi bo gute naturadiringa na bafizo na basatbi me amandi baririmvye mbo ari muri mvita super half ya Murumonge ari South Africa wari mu South Africa yako tuko turadiringa fresh uzocumva icanje nawe fresh beo gya uririmba na Brother K bisabiki nk'umuririmbyi jenda ukegwa turimba jira bisabiki anakime gusa we gusa uraza ukavuga ati ngene ko turirimbana nta byinshi nabirefu ese ni banira man twibuse gato kwakoze umuziki ndazi yuko aba usanga bakumenye no musha wakumenye kera Afande K ni ndemeze gute atanga umuziki cyane mbo Afande Brother K kwanza mbo je natanga umuziki mu 2013 yego mbo nari mu Rumonge ano bitimaga mbo agere kiri Bujumbura rirari nkirantu bita imagara fresh mbo hama mbo birashikikiba muri Rumonge imaze kwa province bamaze gushya muri province ya Rumonge amija mu Rumonge hamacha ndakora umuziki fresh ya Fizindimo zingara mawo y'amafidanga Fizindimbo ubungeze ku ndirimbo 9 mbona ifite indirimbo 8 mbese ariko ndiko ndakora indirimbo yindi kandi zoba it song plus ya itape oye mana wewe kabisa tukaga tucizeho twumva nari musi y'urujaho mwariko murabukaranga nico gituma Babylone mutazamutukanga be bari heba ngebe gira bakamenyi ndabaje jange nk'amabuye y'imonyi
braza mwarihe bamwe bigira bakamenyi ndabaje jange nk'amabuye gimonyi mitima yabo yalirabuye nk'ibihonyi braza hapo itakuwa kitu braza Afande Brother K ndakuzi kuba 2016 ibeta 2017 uja mu giteramo cyari kwa Stone City Bar sikuyibuka sumze yapo muri kumwe na n'umushefu wanyu nami kumwe n'uwundi muntu mugufi yukuye wakudream ageze wakudream ari mu kanyosha yani yakurimba yabivyama yabandanya arabandanya fresh tafite n'indirimbo twaririmbanye iri kuri YouTube bita bo ewe Burundi urambaye none kumengo icege mwa nka group bunaho mutandukanye meze byari ku muravumba team baje kwa nka team muravumba team mbo ntabwo nagize mabo me nuko gusa twabaye nk'abatandukanye gatoya me ndazi ko muravumba team ukiriho fresh yap mama paka kwa vyakazi mugabo machakorana no turakorana fresh kama kawaida inyuma yo indirimbo ziwa wenyene dufate kuba usigaye wenyene dufate tuwitege kwikiba Afande Brother K Afande Brother K mumute ico mumwitega ko coco nuko ari ikintu ebana fresh bo hari ibintu byinshi mushobora kunyitega ko bo nk'indirimbo hariyo indirimbo nitambo bo indirimbo ndiko nitambo sambo yeke y'ubuzima rikirategurwa fresh kandi iri ane mahadi kandi ariko ndabizi ko mu misi zoberika iraca mu studio fresh kandi kumayibona ku ma rezo sose Afande Brother K kabazo kwaza gatoyi kwa nivyo bikfiso na sad B urati kwafise bavuga ati bafanja mwe ngo barankanane mankana levuge mu kirundi bavuga amavyima beef wo babwiki abajama kuko ndazi wowe nka wewe usadu uri mu bantu bajeje umutekano urafise ikintu ngo wabwira kugira ngo bosubira mu gatoya sinumvise nabwiye ati sad B na Fizo nabarindi usande tuzi ko bari kuva kera barije twemera so gwana urabemera nawe none barankana nibahuza cyane nkuko abafana babivuga je navyo mvuze jewe ndagushikiza abafana bavuga ati abantu babiri nibahuza nkawe nko umuntu ajeje umutekano wabwigiki kuri wowe ugira ubimbaze uko badahuza ubizi gute jewe ko ndabimenye je ndabizi ko yuko abafana b'umuzika babivuga no ma commentaire nga musi ndaza kuvyandika avuga ati Fizo na Facebook nuko mbo je Afande Brother K ntavyonzi mbwa antuka ukwega entre yabonye ukabaza ati eske urankanaka na urankanaka yo guhinyisha itomoye bose muri ivyo mundi wewe wemera ninde muri ivyo mundi wemera ninde muri ivyo mu Burundi wemera bose ko bari muri game bose ngenda bemera niki bamwemera ujyaye uyo uriya sinamo ujyaye ari nyuma kamera it was Scott Isaac TV sinzi kirikira mubona fresh amubona Afande Brother K ikintu no kuvaza cyanyuma mugwera heza twagusanze muri Miss kugasaka ugambye gusanze mu giteramo cha Big Fizo Big Farias yari Burundi tuwa bakoze bacana batandukanye none gusanze nga kubona utahabwa agaciro iryo teka ryo kuza mu bitambo byose komakomeye hamwe gisagara ca Ngozi uvya kyagutse nka Afande Brother K kubisana ndavyemera kandi sanzo niyemera brother niyo mpamvu cyangwa ko uje umutekano cyangwa ati ko aje umutekano tumushiremo sindabiza bajeje umutekano ni beshi brother none bose baririmba beshi kurimba birashoboka ariko emotions yap usarimwe nari musanga abarimvyi ni benshi sivyo ndeze nga gutumye ko ngabona ko ari cufise kinini gikomeye ubasane kuririmba sinzi kuririmba aho kurimba avec partition mu rushengero niki mu manote nibiki kuririmba umuziki sinzi ugomvye kumbira mu burimvyi wariwe umuziki okay none banyimviriyeho barabona ko nshoboye brother yap Afande Brother K kibobwira ntu aba Miss Burundi ba Miss ugasaka nuza gutsinda wese musanga utsinda wese namubwira ati Afande Brother K aragushigikiye kandi rubatse wayumbaje ico kibazo bro mazisha ndakubwiye urubatse cyo sema mfise umwana bro urubatse mugabo ntirubatse mfise umwana okay bisigwa umunaza gutora muri Miss ugasaka cyo kumbwira ati Afande Brother K aringa urukundo rosasa braza urukundo ni numa bro urukundo nturuhata kandi urwo nyene ruraguhata braza bareka gushimira yega asante ngo yadashaka aka freestyle gato aka freestyle mugwera heza aka freestyle
cheki ninavyokuja na mitindo ya vishindo, wanjani nimeingia, nimeshika namba, ujuzi niko nao ndo sababu ninatamba tena, ujuzi lililosokota kama Marekani. Umejipa vikao hanga msifungwa na makamba, kwa maana vikao hivi umejipa vila kuomba. Muziki sikujigamba wala sio kupiga mapamba, wewe kwamba mna muziki kazi yako tu ni kuimba. Najifanya mkali kwa mstari ya kishamba, kapeperi kapandisha machati kwa pamba pia na raba, ili ukasahau kwamba kuna mavicha pande zote kwa muziki, sisi ndio makicha. Najua ni wanani Afande Brother K na pepelusha bendera mikwani hadi injini kijijini na mjini, lazima waniamini. Yes, I'm underground, listen to my sound. Pisha njia wazee ila msita wenduke, hepishani tushindane vishindo vile, pokea kama kawaida. Afande, thank you so much Brother K. Asante sana, respect. Merci beaucoup kali alitaka kusoka kutoka kadi mgano chachu. Merci beaucoup. Asante sana. Thank you so much kwa tukikira mwese muciye kuri West Takabungu Black TV kamwe kwa Facebook ejo kimwe. Dokumena Afande Brother K.